Ebusuafo mi gina gwai. Igwe nyina baby ahene ntene wo oninyi. Nti se hwe me kiram wo ayiden. Nanso aha na wofa kwagyeja ano. Na mansa atabi no kwagyegem. Ena emise ekiri so na odahoi. Na na kokwan he na hemfie no so no kwan do oninyi. Ebusuafo mba ha bibi nti na ozimu gbodo ha. Igwa ha de Tekuwa bo original. Ehu de nkankan no se ye ya afasha. Ebo ende nkofu ebu Tekuwa na ze fefefe na yoto. Ne sisiaze. Wajo merka sei wajo. Nipa krotin na waka na osi Tekuwa. Mebesi Tekuwa. Na enda ye bosha kwana wofa do a osi Tekuwa ni nyina. Nti zimechi me yanko ayiden. Sister na was a friend. Yanko no ho. Ebusuafinti ayiden na yedui. Ahai nyame be kire fie ha. Aha na obi enyim de osi Tekuwa wo. Nti no yanko na yanko hia sister Nana. Oye penyinu na nso pe sister nti. Isa Nana, apo me. Nyame na adum. Se hu ye pa. Ochenyo. Na yereba na esi Tekuwa na ya hwekwana Mfantsefo ye fado a yesi Tekuwa. Yo. Nti yenko enyim ho bia. Enyo. Yo. Isa na hona na okyerew. Oye manana. Mama me na mami. Na okyerew hen. Okyerew no na enya mfe be ya hen. Oh. Na me nya be 50 something. Enyi ni wie kura. Na ayi honest fu na wurupui. Nyo. Na dom no doso. Nti mama na onyi mankase nti edwuma mpo no mfam ho. Nti mami bi na oka chem de na kwa ha. Kona keye edwuma yi bi ne de bi obaya ho mfoso. Na ye ji 150 one cedi kuna 50 na ye ji so na sefo mama we ya mami hwe mami ye no se na anyin ye na wa free ya ba na matra ho na my sister penyin so sorry ye bi dama ti wiye yiwe sika ni nche ni mu na chi ai na mesmo nje chede ma mesuma na ma sha asimi nti menji obama 50 mesemanji na mama miso anya hwe menji ndama tina ni week na ya ne penyin owu wo second mo wo friend mako nti week edwuma ye nya ya nkasa yeza Te ho na sha ase de ezi ye bi. Okay, bobonzama wozi ye Tekuwa. Ai Abyssinian na mponkohwi na Greece anan na yedi ye oni yinu Dam oyaba nhwe ahoma. Oya mi safumpo wodi bi ye jolomi na wudi fi Nigeria. Nyo na wozebama yakotana yeshi na yezi edwuma. Na mehu so offended. Mehu da abotoma bi so na aze. Ani no so etam pieces. Nya no so yedi win your first na manana ye na won ye ne style yi ye ndama wuntwitwa ase nka no dze na nkasa anu wuntwa ase nyo no di started ye pieces yala na Greece na mponko monhwa mponko hwi no mote mattress no mattress first inyi bi entum mfa hwensha na ne bitim ye di meshi bi ye da shimna ye zai hwi a woze bo 33 ya emomo na edi hye na oyeye nanso yi na nkan no ya woze ye ofa no mponko hwi yo nti ye hwew pa nti ebusuafo aha ya iden na ye no maame ono sister na ye ze friend me mine ni age ofa sister Nana na ebegwa ha onu nkutsi ina wagizina osi Tekuwa na hen Tekuwa no original osando eba afahye pa chede nkofo bebre wonye nti na ansam ye bi na nkofo bebre rehwam nso ade aha na ofi wobeya manhwe no chinchonchon ofi waba imitate was akwana wa ye na echa wa hihye robum za abran ma yato
dam na ye piana nti wo ma yen hwe mosima wosi mfantefo hene Tekuwa ono na wo be ya kire hene ono na ore ye no chede edan no mu sweetheart ore ye nti odan azin no mu okay no zatter itiro no nti a kire nkrofo bebre Obi no wabompo eka bunu mo ho na wokọ won bebio. No. Nti na eye ka che won beje won ahe. Nchema me chanen. Otide akwa azepam. Obutu ni tinsa. Enyo. Na watoto scanner ya baje na no bi na yezitoto de men nzemi nyina. Nti aka che mo yakwa ya ba na anyi ni bi amba. Nti bi nu so wunyimi ye. Nyo afasha fun bi nu ba wohwe. Nyo oba wohwe mu yisie ye na wonso. Nyo. No che ne ye nshada anyezim. Na eza homa na baba impo che empam mpo hwinyima wopam homa na oze babara okay nto che de eze fo hon eze susu ni tiri no che Tekuwa etum aye panyina ya abofra ba nyo mbafama ibi mpo ti de mpo yutum ye na Tekuwa abazi titiri na se erbe ya na ansa na abo Tekuwa the wuti de mpo butum aye ahoma siti no ndoso pa che da ba abir tide bi afasha abeyenyim da afasha ba wozi apart from afasha ba ye na se bisuru ya ayefra nyo na yewu abasu na ibe wo ye wedding na wonkofo tum wosi Twei ono so wofre no mponkohwin Sunday nyi mponkohwin a etumoto ihwia bi na eza ahye finfin nti ye bohwe moya wozi hye finfin na ma enya American yanka menyim kamunhu bi da munhu mponkohwin da ono no ore nti no so Tekuwa Iwia na asanza homa ababaroda na wachi ne tiro no oh okay na dam dazi oya badazi oye prago na azoko tonfo na wodi shedi mu ba no wa twuna na intumo mfa rubber zen ya dazi no so na afianye
from the man who may I was butty. Timothy, and my was a farmer. The Druba Sunday, you know.